Uobičajena gužva na skopskim klinikama državne bolnice Majka Tereza. Ista slika i u ovoj ambulanti. Rasko sa ostalim pacijentima čeka na ranije dogovoreni termin. Relativno sam zadovoljan uslugama u javnom zdravstvu. Jeftinije je, a i nismo u mogućnosti liječiti se privatno. Pregled ga košta manje od evra. Međutim, doktorka koristi zastarele aparate. Objašnjava kako najčešće propisuje lekove sa besplatne liste za koje troškove snosi zdravstveni fond, jer za skuplje i često kvalitetnije pacijenti nemaju novca. Treba uložiti u javno zdravstvo. Nama objektivno, evo na mojoj klinici su aparati endoskopski nešto što je neophodno. Zadnja kupovina tih endoskopskih aparata je bila pre 3 godine smo mi kupili jedan aparat svojim sredstvima, sve ostalo je bilo preko Ministarstva obrazovanja pre 10 godina. Svaki aparat ima svoj rok trajanja. Mali budžet bolnice za obnovu aparature jedan je od razloga zašto se svaki treći pacijent odlučuje lečiti u privatnim klinikama i bolnicama. Istraživanje nevladine organizacije Health Grupe pokazalo je i druge slabosti državnog zdravstva. Predugi su liste na čekanje. Neki specijalisti imaju preduge liste čekanja. Posebno su u nepovoljnoj situaciji građani iz unutrašnjosti, zato što za određene bolesti nemaju specijalistu u državnim zdravstvenim ustanovama, a i lakše je potražiti uslugu u privatnim bolnicama, makar mnogo više koštalo. U privatnim bolnicama pacijenti kao prednost ističu vrhunsku opremu koja se koristi pri dijagnosticiranju bolesti te kvalitet usluge. Specijalistički pregled koji u državnoj bolnici košta manje od evra jer ostatak pokriva zdravstveni fond, ovdje se plaća 35 evra. Uspeli smo da uvedemo sistem multidisciplinarnosti. Ako je meni kao hirurgu prilikom lečenja pacijenata potrebna konsultacija kardiologa ili interniste, mogu da je dobijem u našoj bolnici, dok ju je malo teže dobiti u javnom zdravstvu. Makedonski ministar zdravstva najavljuje poboljšanje uslova novim investicijama. Вработување на сестри, за да една сестра се Zaposlit ćemo medicinske sestre. Jedna bi brinula za 5 do 10 pacijenata, a ne za 20 ili 30 kao sada. Imamo deficit ljekara zbog njihovog odlaska iz Makedonije, međutim zaposlit ćemo sve koji su ovdje. Pokušat ćemo ih zadržati specijalizacijama i plaćanjem još dok su u procesu do edukacije. Makedonska vlada kao jedan od ciljeva u iduće 4 godine navodi povećanje plata doktora specijalista sa 800-900 evra na 1700, kako bi ih zadržali u Makedoniji. Milka Smilavska, Al Jazeera, Skopje.